Rong ko rapara tum stok chu ina. Subdivision engineer along Inut master role dong kamakam SDO apan aron karka. King Pendolamara Lokimona Duwanan Kepele Japan Lokimon Sanghari Soe Jangamayatum Kebar. Kardom, Pinigar Prime Time Long Penili Rasinja Indicator P non Pirtang Ton Pen Arjikta. Sarupathar MSC constituency angkang number dorso hover pining singkan stock chue nagajok rat kaning re berta phranki bisnulek thepen kad news asai hemalong berta nang pale Karbi Anglong Autonomous Council along irrigation asai kam thedung do lapen laso asai kam ke sai kati kiara raphan our sai kipi ponji aphan lo laso atengsi aningkan wangta AIBP scheme pen kuti kutia tangka Karbi Anglong Autonomous Council along nang lever lo Sitami, Karbi Anglong Autonomous Council atum lahe tangka kopi pitong kangpoilo ni rongarlu mati sai kati kiara raphan sai kati kialang palidam thekthi Laso ajok sarupathara habar rongin koira phorat sai chuti kinak athe pining asingkan RB ki jum hegajok langka bpm sokki itangan ta sek etlo lasi Karbi Anglong Autonomous Council CEM Tuliram Ronghang mate Karbi Anglong Autonomous Council pen kirap kilong jepan sai ka chuti kiara tum kachuningri ahok lo nili tum number da dorso sarupathar constituency number da dorso asor pining 2021 aningkan jo nitum khiti ke choklam long le thi hek pen nili pachini po asi jo khiti ke choklam long le rong ko ra phong bong nitum ekdom amul amat khiti choklam long le pin lasi jo choklam long tum ta sok ta me ekdom thi lab lo no na ni ke so pen ajok lasi nitum afan ajat penal sita ke AAC Karbi Anglong Autonomous Council him pen di tumafan la bangso hawara long akerap ni pivek na ipusi ni tum him pen jo nang chuniri iglo la sinili tum jo non ta ekdom kichung uwe pen ajo kachong da lok non ta jo tum thek long lo hajira kachong da thika kachong da stame chepareng ya warsai wedelo la si nang tum ajat pen sitame Karbi Anglong nali tumang kanglong rong ko an bak khiti klem le arong dolo Rong koira fodu nili tum malo si lapen labang so lang ki kreng kele ganai tum KC pen boring soring aba sen to hanang pipima aha non makeni tum che theklong lela lapen non la nai to along agriculture department by irrigation department ne tum na humri mana humru re la so phuthak tani tum che theklong li pen nai tum nong la KC long nai tum humusti long ayem kumat iklo lake ni tum em ke non make dubom ke joko sing ti alang len tum hana karap ku pipidu nai tum thek long lo akirap non mani tum che theklong ela ahok pen sipu po tang ke len tum la KC aphan ku pi akarap ku hang ning hang manang tum kamat hapon dolo KC long ke silong non mani tum ke ning hang bang ke pining bang ke amul man ni tum ke khiti ga velo la si ni to phan ajat bidi rahita tangkale bupis ta sang wahin stamini tanghala kerap nang piasom te kasi West Karbi Anglong Subdivision Engineer Dongka Mukamalong Inut Master Role Rotondas SDO aphan thangna da berta pachini ne pin pen transformer ki jor kang hula pen aron re pen ke claim ki dam aputhak sodak pen kang sai padoji pusi SDO pen phirangki atuma thengno ka pachini pona berta Dongka Mukam rongsupi pen phirangki Kelvin terang pen berta na pale Berta kirip dunlong ating ki nijang Karbi Anglong uguri puarong along chiklo joni sosi miri hing kahenu dakpen radatum kido kithak katurajok don plikebra po sosi aratum master roll klembang rotondas pen kaching ki kachithana hut 63 kVA pen puthat 100 kVA voltage nangji purong aratum pen than pachini lo Prabjin pen rihingami ki pithuji aphan pura rotondas aphan doana tangkata aring pajurdun lo Bonsitami Subdivision Engineer Dongka Mukam SDO Serlong Kitok Biaphan Aronating pen ke claim kidam nangji doana saita pachini ne pin pen ke claim ponalong akoi pilong le pusi phirang ke pen chiru chiput ke pedu ponhut SDO pen pachini pon
non ateng purote non si transforma henodak transforma non si henodak purote la so transforma ke ms report semana di aso logot aso transforma non mama konima si thorma na konima lista pidon nanti aso teng bensi higher authority tuhan pakaian di approval aphan pada pensi la alang itu na itu po na approval logot mili pensi approval ta pidon di ba recommendation pidon di je laso di molo konima olo la sia capacity ta untuk sinali ba kaki no tanga teng ni pidon de di puta pada di mili recommendation ta teng pidon por mane jong si konima ba to no te no ke ko la si existing mane non la ni no da ta semua elot edit pulote aketke ba menu na ko na so tendency ha ta densi na section si te samar ba ke logani na thona ni na si la so putar ba ke te samar hinoda no na ni to ko ni ke no si chini no ba apna ke chini no de lo te samar hinoda so tendency ke blazer la ke ni chini no de la ka ko so se information avec te mena so to ka so te no na na ni ka chini no so putar pa chini no ta ke jiem pe do na ni personal tu la chiti te kampion de na madara tu na ni kan thang knowledge na pe mani rete na pe la hai ban ke ni de na dipe la pen koma pe no chira pungi claim ni la na ke ke ate la hai ban ke hilota hilobing lo dinta la pe konimar in benta ni ni fan information na pe da son transfer heno da no la tini ke nai la specific claim nai ma to son konimar in benta na kan uta re la pe hada Matondas kuno ba anu kape alignment kuno alang ni tuntan ni kuno par ni asli ni khana pa chini da putar pa no Sub Division Engineer Dongkamukam Kaparlo Angkang Umpanai APDCL Achokamaratum Mesen Atrak Kavidera Jok Ajo Phirlo Sai ki claim ki damalong Theidonga ki sungdo puta birta riptunlong মানে এতিয়া কনজুমাৰটো চলি আছে আমাৰ ইয়াত টোটেল 55 মান হ'ব চাগে মই ইমান সঠিক নাজানো এইটো কিন্তু আমি চাইছিলোঁ প্ৰতিটো ঘৰত চাই কৰি মানে প্ৰায় 45-50 এনেকৈ ভিতৰত হ'ব মই সঠিক নাজানো তেনেকুৱা ভিতৰত আমি পইচাটো কালেকশ্যন কৰি দিছিলোঁ তেতিয়া মানে এইটো মানে ট্ৰান্সফৰ্মাৰটো যিটো লগাইছিলে এইটো আপোনালোকে মানে 100 kV আছে বোলে এইটো আপোনাৰ পুৰা মানে কি কয় কিবা আছে নেকি 100 kV নহয় বুলিয়ে জানো হলেতো লোডটো ল'লে হয় 100 kV নহয় কাৰণে এতিয়া লোড নলয় কিন্তু আমাৰ লাইনমেনে থকিল নে কোনে থকিল এতিয়াতো ঘূৰিব পৰা ট্ৰান্সফৰ্মাৰটো কিমান আছিল সেইটো ট্ৰান্সফৰ্মাৰটো 62 আছিল 63 যেনিবা এতিয়া যিটো দিলে মানে দিয়া নাই আমি ৰাইজে 500 উঠাই পেলাই চব মানে যিমান কনজুমাৰ আছে উঠাই পেলাই আমি নিজে লাইনমেনক ক'লো যে লাইনমেনক সুধিলো ট্ৰান্সফৰ্মাৰটো ব্যৱস্থা কি আছে লাইনমেন ৰতন দাসে ক'লে ইয়াৰ ব্যৱস্থা আছে আপোনালোকে পইচা অলপ দিব লাগিব এতিয়া আমি প্ৰতি গাঁৱৰ কনজুমাৰবিলাকে 500 উঠাই পেলাই তেওঁক দিলো তেওঁ তাৰ বিনিময়ত তেওঁ আমাক এইটো আনি দিছে কিন্তু প্ৰকৃততে আমিতো ইলেক্ট্ৰিচিয়ান নহয় ট্ৰান্সফৰ্মাৰটো 100 নে 63 সেইটোও গম নাপাওঁ কিন্তু নতুন কালাৰ কৰা নতুনে নে পুৰণা তাকে পুৰণিকে কালাৰ কৰি দিছে চাগে কিন্তু যিটো বিচাৰিছিল আমি কৈছিলে 100 কিন্তু 100 নহয় চাগে এটা বস্তু এতিয়া মানে ট্ৰান্সফৰ্মাৰটো এতিয়া লোড ছেটিং কৰিব পাৰিম লোড ছেটিং কৰিবতো পাৰিব না নাই নোৱাৰিব লোডটো ল'বই নোৱাৰে যিটো হিচাপত পাৱাৰটো পাব লাগে সেই পাৱাৰটো আমি পোৱা নাই তেতিয়া মানে সেইটো বস্তু ট্ৰান্সফৰ্মাৰ লগা সময় কোনটো মানে তাত আহিছিলে এইটো ট্ৰান্সফৰ্মাৰ লগাবলৈ ৰতন দাস লাইনমেন আহিছে তাৰপাছত মানে এই কালেকশ্যন কৰাটো আমাৰ গাঁৱৰ পৰাহে কালেকশ্যন কৰিছে গাঁৱৰ পৰা ঘৰে ঘৰে কনজুমাৰৰ পৰা 500কে আমি কালেকশ্যন কৰিছো আচ্ছা সেই সময় এইটো কিবা ৰতন নে কিবা আছিলে সেইটো অহা সময় কিবা কোনোবা অফিচাৰৰ পৰা আহিছিলে নেকি খালি অফিচিয়েলি ৰতন দাসকে Ningkan kithom pardunron Lokhimon Sangha Risuejang Chingruma Maitum Kengpen Dolamara Lokhimona Duwanan Kipilejia Phan Kibarenti Mirjeng Hansi pen kejapon Duwan Long Repliari Suejang Lapen Sang Pietum Kuru Modon Inki Hense Kakeng Rimate Lokhimona Duwan Pi Bogaram Tong Piarong Dolamara Hawaran Kipilejia Phansi Pinimate Preni Phang Koi Rapliarni Ada Porphai Kithom pen Lokhimon Duwan Long Repliari Suejang Atum Dunrinti Chundang pen Pachnia Tenke Bhomkuruaning Viabangke Langlokso Lokhimona Duwana Longsi Malinaning Ve Sangji pen Puthot Ada Porphai Kithom pensi Kuruakeng Ri Kipilejia Phan Barthu Pupusi Pachini
Kurmianing via Banke, Tarapung Hawar, Lokimona Duana Longsi, Puthot Sang Tuji Pusi Pachini. Laso Pitsi, Guru Modon Inti Hensek Kingri, Lokimona Duan Pi, Peleji Pusi, Mirjeng Hansi Pen Pachini. Alang litum labang sosai kimi mati kam thirjar king kam kiding pona puthak ki thana tingki mi thanga rona phan kaching honang thek guru modon ingti hense ka phan ningkang sam chipaklang lapen khelong ria pharman mon sam ki dolong jia phansi labang so king kam kachijor lupusi mirjeng hansi pen pachini po District Legal Service Authority West Karbi Anglong kapin kharateng Preni Phain ko ra kithomani HRD NGO Hamren pin patir piponsi Residential School Pathua Klamalong Hamren rong supiang kanga school kachar liu sumara tumaphan panongsi ason kapathula pin kachapati ajai mek kapaman pone berta phirangki hundor kropen bertang pale Ada Professor ke bapur HRD NGO ame phulun se timung Punjab ponsi ason kachipati ajai mek pangchingpon Jai Mekalong Hamren Municipal Board Ward Commissioner Muniram Tiron, Diwan Sport English Academy Thanbang Ronjit Pongrung Atum Chitong Dun CRDP Dun. Kachitong Dun Alohia Tung Penajok, Kacharli Ao Sumaratung Aphan, Loki Theg along Okran Kimisenta Akinang Sotlasi, Kapathua Hinanata RDPC Kacharli Aport Chipinang Jipusi Thanpare Pon. Bangso Kapathula Pen ason Kachipati Ajai Mek Kapaduponang Kogalam Thi, HRD NGO ame Phulun City Mumpen Phirangkyang No Thanpa Jeremy Pon. Hamren Residential School Playground along Kapaman Pon Laki itum Inter School Games and Sports Competition pulo mate Inter School Tournament pulo Laki isi meulo itum within itum Hamren Municipal Areas School doan itum dak kachitong lapen Games and Sports patulong rapet lapen itum ladak pini ketek lapen ability itum student itum ability alang tum health lahai fitness lahai kilang ponlong abang ke itum meulo kasi games and sports ta isi part and parcel of education lo kasi is like mesen mate itum curriculum inon ke penelo. Actually, this program, one-day program, actually is from the DLSA West Karbi Anglong Hamren. As per their direction, it is entrusted to us for the NGO Hills Region Development Foundation NGO to conduct a one-day games and sports program. Actually, it is supposed to organize at the children home, but since there is no children home in Hamren, we request the DLSA District Legal Service Authority Hamren to conduct, instead of that, to conduct the inter-school competition because of the pandemic. As we know that most of the activities among the students are being not able to use. That is why it is fortunate today that we got the chance to organize this inter-school games and sports competition for the student, and as we see that the students are happy because of the pandemic, the games and sports activities are already excluded. So after this pandemic, it is very fortunate for us to conduct this program, and I thank the DLSA District Legal Service Authority West Karbi Hamren for giving us this opportunity for the NGO. Aluhiaman Pin Kachitong Dun Ward Commissioner Muniram Tiron Pen Aningaklong Alam Thi Chipaklang Po. Non malom super pan berta mong ton ponsana. আজিকালি যিকোনো পাৰ্টি মানে কাঞ্জ জুচ বাইদি বেটো কমলাটো খাইছিলি না আনাৰ ৰসটো পাহাৰীয়া কমলা আৰু আনাৰ ৰসৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা কাঞ্জ জুচ সম্পূৰ্ণ বিশুদ্ধ কাঞ্জ জুচ খাওক জীৱনৰ মজা লওক কাঞ্জ জুচ Hi Deepu, this is Alamo Naga and I'm really excited. I am coming to Deepu on the 29th of October for the Messiah 5 and I will be judging and performing my new songs from the new album. So see you guys there and God bless you all. Make sure you come for the Messiah 5. Nalitum azo filo dowai daru kilong kasik sak doma. Do pulo tangte non penke ma thanang nilo. Alon medical store. Ketcheng si Karbiang bong pen kang pucheng pharmacy. Labang so pharmacy lake 24/7 ing pulo. Lapen ajada dowai linang jisita ladak longpon ekje.
lapen kilong lia dowai nang ji pulote order pikang lote prap jin pen longpon ekji Lasi Difu Medical College and Hospital opposite Alon Medicare Store along nang litumta humri iknot. An sose kachini jia phan la abel ki pia number along humri iktame. Dihina mo pi putat berta lamang thulo. Hanjang Langso Sport Association atum kapatir pipon ingdeng koira isi All Karbi Anglong Inter Sub Association Women Football Championship kapathu pinipen pangcheng ponlo. Kapathu kiching ani aluhiaman pen Karbi Anglong Autonomous Council EM Kachirong PP Kasa Kongchun Bang Dr. Pankaj Tiron Robi Rongpi MSC Sima Rong Hangpi Board Chairman Kadom Tirangpi Hanjang Langso Sport Association amai Pujiwan Chandra Pathak Kasa Rapchun Bang Langtuk Timong Kasa Football Chun Bang Prodip Rong Hangatum Chitong Dun Rinti Pini kapathu kiching ani along EM Kachirong PP pensi ingpu ponlo Pini kiching si kapathu along Hanjang Langso terang lapen Balipathara terang atumang bongsi pathu ponlo Hanjang Langso terang atum kithek muchola jok Balipathara terang atuma phan 3/1 pen parem ponlo Karbi Anglong Autonomous Council Cultural Affairs Department Karbi Cultural Society Havar ke ha zone lapin difura senja songatum patir piponsi sangtimili cases zone sai hemlong ni kripo apartment training cum workshop kachar hiase ki kipetu pona berta phranki Rajiv Bipen bertang pale Havar ke hat sangtimili cases zone asai hemalong ni kripo apartment training cum workshop kachar he kiching sia jai me kapamon ponolong Havar ke hat sangtimili cases zone kapar lupon rongphoke prahini aron tin asar pi maraphan kachar he workshop jai megaphan phaponsi arong pen kibang kadu kabi pen bangphoke basar pi maratuma men chethapdunsi kachar he seke kachar hi ponji asar pi maraphai longpon lo Kachar hi training cum workshop nikri pho chokdet pen lote bang phoke pen kumasi la nikri phon kachar li dun kidun thorma lapen kumasi ke thega bang phima pu lang pen inside a pithu difu culture center lapen havar ki hat kcs a hin pen certificate lapen nong e pachir pon pu pusi pachini pon Lapen bangso training cum workshop kachar hi along bang ner kep akuru pie tumsi bang phoke basar pi maratuma phan than pon po Havar ke hat sangtimili cases zone hin pen havar ke hat Karbi aron barim asosi pangtanglo nang lapen Karbi aron atang kirim kibivet thekji aphan pu matha ponsi kidam tang aningkan pen chenglok non kibang ji aningkan sitami aron barim lapen Karbi aron barim along pen kenang sot aron atang chini ponang ji lapen thek nang ji pu matha ponsi havar ke hat sangtimili cases zone tum bangso jai mek teng ponlo Jongdame kidamtang surihini ra inquiry ningkan sitami havar ke hat sangtimili cases zone hin pen patir piponsi chengpia se ki workshop sitami paman ponlo lapen pening asingkana bangke kachar hi ase ki workshop padu ponlo lasi non ki bang je ningkana bangke adamasar ase ki workshop sitami kibi ponje phan jesik ponlo pusi havar ke hat sangtimili cases zone tumpen pachini pon Training cum workshop kachar he amai chengchi aprang em khonsing rongpiari dengpen havar ke hat sangtimili cases zone asai hemalong barpi barso kido hem lapen kitun kidana hem along e somponlo Bangso amai long kachitong dun Karbi Anglong Autonomous Council em khonsing rongpi lapen Karbi Anglong Autonomous Council Difu Culture Center hin pen kachitong dun Sona Sing Tirang pen chenglok anparta Difu Rasinja song klembang phik karan hansi pi lapen Phulmoti Tirang pi lapen Ari sangho tum pen chenglok havar ke hat Karbi lamer amai aru lapen havar ke hat kurusai aru lapen havar ke hat hamthang asong doan lapen ongdung manpeng kido tum chitong dun si kichengsi training cum workshop kachar hi amai long ason bidi suri chipachoy ponsi ingsamjin pen kicheng siarani pachun pon Sosin gupsin kran alang li ponsi sapahim bu ponsi labang so ar amu bangge dengkon lo nili kini asailo mangge nili phan alang li abeda jonesi nili sidak alu hisab to hisab konsul bena bena ko aben ge nili homosche hisab bangso seke aputha bangge nili ninjing tum labang nili ningcharong pik theke char he wala mangge kenang so आपको को के ए कोंगरे कोंथाय तंग हो ए नाने हेम सु तंग हो ए हेम सुलांग लो लंग सी लहाया काम मंग के क्लेम दाम kita la pulai litung क्लेम lo bulang le laso acar he bang ke birbong su छगलो
si senja amai itu dikupen bang salang itu patir kilo alang itu kitan ko apen ke populo buko la art and culture in per asap to panong pon manpeng da do la se charli to man mage la ma kipon ko penili nali to mangdo ni jengtung kirangnya por usitame pinige sapemar do bhansi abang suasi ke bang panong pon le tema stanon owe imiatum tame sarmar so do e kisardom da do kisardom ma kisuman alu na temu bange kethane nei hangta mane oboloba ache tai chilong le dra sonda do Karbi Youth Festival ini mana lidum pedaan tangtang punu teman na lam dun temu tabong lo ofisi tame sarmar so tum apen genon kisuman akarbi teman akhelo charli dampo gedak Karbi ngom sebang de penapi ikan ribat dim rokom ichini kintu namane kichinya thai chilong le joine irana kisung dolo si sarmar so tum stame nilitum sarmar ching ro mamai stame nilitum hokun ba ajat stame lo he pason isi hokun si itu pinso marambong konta so seke hawara ang pang mangke gibi poni basin itu cisik kono si itu la mitte po paramana bang itu la sike bang tikono asi muke bangji itu kai toksiar ni ge kiri ari lo mitte po dupon po tapi no la so sike lo bang oke babang fu bang kala da itu kai bang lo kono tapi la so hai abang ko tuman kami anam bangke itu kutundan chenglo lamet lamchong laso kupu itu paria lo itu kan kimong lo mangke anam bangke tiku kepin dan si pakon bu sini itu mangke ni kelo laso amelo itu betu pakon kardana tumas council ake hai sa sinteron alangli adular bangke alangli kardana tumas council along mon awakar itu bangke sa kuncing itu kan mangke sa kupen itu dulu lapen art and culture department ken ke hai dilukat har ken chenglok senatirang ben chenglok secretary ken bon chipong lipen ken hamphang song doan lamera song ben chenglok charity song ben chenglok dusara mi ben chenglok charity ben chenglok ado ka ben hamphang song tintan chipong ben le ken chipong ado hamphang mi ngarong lo lapen mungkin banggi elang kami nola manten sarko ke hai kami la mungkin banggi singkana bangke ado kabe habar kata la habar ami angkang arlo along bangke la cilu alun siki bangke ipon ko pola along ni tentang dakono la pen pini nitum ni caro bangke tipule lo la barso bati tipi la pen kitung kita sai bangke alang ni kan long bangke kono la pen Karbi lo Thomas Council tim Karbi lo chief lo cien sar le lo ha kai kami tentang la government festival lo tentang dakono la so sai bangke ciklu jon yang bang kita kono ikan bor ipon lo asi non la dondi sidami dola kembal do ana sai sidami mo kirib arni bangke oi la dondi ani sidami long ike somponi ke som kecisi pon sidami do ila kado be ite adang pecita media ka kami itu ite adang Di folong kido malong of Serahempu Mohontaro aning kimipen number 2 dolamara ara pan street light ke joipen kapachurdam berta phiranki rangsina bipen bertang pale Dwarbaguri constituency ki parlo lakha hini dolamara ara pan Karbi anglong along anong kache thangklong malong of Serahempu Mohontaro alangli jongjong akhia datpen hawara ara pan mathasi towar krong pli kache to alongan street light ke sompon lasi alangli kiklen ke misena jok hawara ara pen Mohontaro apan kachora alam thek bajirinti Hangtong publication pen kapaklang sponsor et hansi pen kitok tam hidia mirson la pen hang miji hansi pen kitok hang pathinang polu thui prini phaing koira player ni kangpupon raing ti pen kachari ponamai long sangpi pon angpi kawing lengpia tumpen kangpu ponalong ADP college professor Arindam board kotoki Bhaba Prasad Yuri Pari Rongpi MLA Barim Dr Mansing Rongpi Kat news pen Biren Singh hi Tokbang Joy Singh Tokbi Tokbang Khogeneng ti Dr Harvey Ing Tiga Tharpi Sangpi Karon Hansepi on teron lapin phirangki Bhoben Barowa pen chenglok ke the kiding atum chitong dun Koi moi amoni boni bisal itu abe tahu anubhav korisu Pampia Pangkelo itu Pini Karbi prime time ke lapan sekang ton poiglom do mithak mi kurwang tu